India le Pakistan ram pani chungchang hi YouTube video danga te po kan hunual to mai thaya mase thlir dan dang deuh atangin heng ram pani ui kol le kel kol thundu nang mai in thren om reng chung sia in ti boi reng te hi lo thlirang sum don na lama en masaila kumtin kan in sum don ton na hlut na hi $1.7 billion vel ani a hei hi sarkarin official taka achut ani aru ka sum dong thin smuggler ho sum dong na hlut na hi $2.7 billion vel ani a ram pani sarkar hroi tu te hi in bethiam seng chuan heng sum don na zong zong tunaya avoi somni pasari in apun pha theidon ni in an soi ani Pakistan ram chunga India thil siam lar zol deuh te chu tereu siam chok imitation jewelry emo artificial jewelry an ti te hi ani a chu lawa Bollywood film sang te hi an en ve na sa hle ani kan tong man te po ai nang wang ani ma na India ram chunga Pakistan thil siam lar zol deuh te chu thom no lam an kurta le salwar vel siam te hi alar hle a chuan masala spice ho entinang kasuri le methi ang te hi alar hle ani sumdon na lama sumdong ho ti khailan ber thin tu chu sim card roaming lo hi ani a sim card roaming hi aman ve thei lo ani heng ram pani te hi an in rin tok lo wang nge ni international roaming sim hi an phal tlat lawa sumdong ho ta chu na boi thak ve du khopang le Middle East ram them khat entirnan Saudi Arabia Turkey te a visa lo nei to ang te hi India hian visa pe thadu tlat lo meya achan chu heng ram ho hian helpol te an tran puin poisa an lo pek na sat thin wang ani Indus Water Treaty India hi a har chok lai deuh nge Indus lui tui ha in rem na Pakistan ne kumsang ka zapo som rupa sign ha affair lo ati nu no le a ma se in rem na an sign na khan tiam chin om lawa siam khoi le ti che thei lo ani heng lui pathum Indus Chenab le Jhelum lui te hi India chuan Pakistan ne na alui tui duk to ka man theina phalna pe a chu tiangang bokin Pakistan in India chu du to ka lui tui mang turin heng lui pathum bis Ravi le Sudles te hi phalna pe ve bok ani inrem na paper an sign na chuan a fair view in a langa ma se taka chuan a fair vak lo ani achan chu heng lui tui zong zong za a Soviet Valley Pakistan lama luang lut ani a Pakistan lui tui kan man hi electric siam nan mang thei la chuan kan hlok pui tu ma se chu ti thei lovin lui tui zong zong za a Somvel chu Pakistan lama hian a luang let le ani India le Pakistan kan in ti boi deuh emo kan ram ria si pei ang ka hlumin news le TV channel vela te po an khel na sa thei kop meya in hial na sa tak te po a chuak thin ani a then in Pakistan remnan India lui tui Pakistan a luang lut chu ti top ro u te an ti thlarok thina ma se hei hi ataka chuan thil thei mi lo ani achan chu lui tui billion za som ru cubic meter luang ti top tura dam kan sa thei ani poin India hian a tlem bera kumsom hi vel tal amamo ani Indus lui tui Pakistan lama luang lut hi agriculture lama le lo nei tu le hon nei tu te chuan anei zon na hnar ber nia soi ani Indian Army hian division pariat vel chu Pakistan border a hian ada a indo lo chuak thup po ni se Pakistan khopui sang a le entina Pakistan khopui la hor vela lut thei mai tu hian an da ani Pakistan na hi chu kan hlau vak lo ni in alang anni po hian nuclear power chu nei lo seng chuan min hlau na ana sa le zolin rin omani Pakistan US in atan puina US hian Pakistan hi poisa in le ral thom hian atan puina sa hle a poisa lama chuan kumsang ni pakhat khan Pakistan ram ven himna tran puina atan $1 billion riat veli US hian alo peto ani ti chuan adanga chuan economic tran puina $1 billion som pakhat coalition support fana $1 billion som pathum lai alo peto ani ral thom lama hian en vele ila indo thona F-16 jet fighter Pakistan chuan vor ve tak nuclear ral thom pai thei hi athar hlak som pariat le US man nu som pali te chu US hian Pakistan hi alo leitir to ani Indolong Pericles frigate US man nu chu a leitir ve le a frigate ho hi Indolong lian lutuk lo ani a
kan soitel lok du chu Navy Indo long battle formation group hi adang a om ve a destroyer emo aircraft carrier emo hi aya long te deuh frigate te minesweeper le oil phur long te hian zuin an veng him thin ani USA in Pakistan ral thom dang a leitir te chu a leitir zanen lo en le ila zathum somsari pali armor personal carrier sangni pasari anti-armor missile zanga sidewinder missile bongruwa ka tanga bongruwa ka thilum kap thei missile za harpoon anti-ship missile sangkhat zaru manro changkang smart kit anti heng smart kit te hian bompa ngai te hi laser guided bomb asiamin aman thei ani sangni zali laya rit bom lian tak sangni pawn laya rit bom chu Pakistan hena hian alo leitir to bokani USian Pakistan hi alo tran puina samal mal khop maya ma se US si peisang ni zali chuang fe khu Pakistan intelligence ISI palakna wangin nunna an lo chan pha to ani Pakistan rama hian sum don na lian tak tak te hi direct de win emo indirect de win emo Pakistan army ko an control ani Pakistan army officer khom na an colony vel te phei ku chu Pakistan rama mun changkang ber te ni in asaptong takin a luxury thei hle ni in an soyani China le Pakistan hi asura sa hnuaya thiam thatak mai an ni a mithiam te chuan Pakistan nuclear program hi China nuclear program an ti ani achan chu nuclear ral thuam bung ro pat sang te chu China rama siam ni in Pakistan ho hian an rama la lutin heng pat sang te hi arem khom le akil khom na chi an thok thin ani an ti ani China hian ral thuam khal chu zong za a som thum panga hi Pakistan ram a leitira tuna tanga kumrei lo te a indo thlona JF-17 jet fighter China siam hi Pakistan hian zani somnga tanga zathum vel an nei thei don ani Pakistan hian al khalid teng zaruk lai mai aneya ma se he teng hi China teng type 92M teng ang che Pakistan ta na siam ani ti chuan ral thum dang a leitir le te chu Zulfikar class frigate pali Azmat class fast attack craft speedboat ang chi deuh pali Karakoram AWACS pali HQ-16 air defense system pakwa Balochistan Pakistan occupied Kashmir akwan China ho kun investment an tinasa hle a Pakistan hian asipai sing khat chuang fe heng China investment te veng him tu hian Balochistan akwan alo da to ani Pakistan ram chunga boina Pakistan ram hi khovel Muslim ram zinga chuan ram chunga boina nga ber pol ani a boina te hi Muslim ho siam vek tho ani Pakistan ram akon Muslim nam pakhat Hazaras anti hi an oma heng nam te hi Gigis Lalin Kabul veng him tura man laya nu chiate an ni a an mel hi tlang mi an anawangin hu sitna le ti du dana Pakistan akon an turna sa hle ani Pakistan hi Muslim chikhat sani tamnaram ani a sia Muslim te po kwan ti du dana an turna sa hle ni a soi ani Ahmedias nam ho po hi ti du dana tura chuan an chuang bik lo Muhajirs nam ho hi Muslim ve tho ni in kum sang kha zabo sumli pasari India le Pakistan anin dan don khan heng Muslim nam ho te hi Pakistan a chuan an da a tun thleng hian ral tlan anga treat an la ni in third grade citizen a an ngai tlat ani Balochistan a cheng Balochistan nam ho po hi Pakistan atanga indan an lo au pui ve sek hi Pakistan chuan a ho hle a kum sang ni pathum atang khan Baloch mi Pakistan police le Pakistan sipaiten an man mi sing khat sanga chuang fe chu chui thei mi alowin an bo pil mak ani kum sang ni som pathum po khan healthy chilpol mirali khwa ami chuan Pakistan army te omna lu chilin Pakistan army te chu athi chila Pakistan army thimrim te chuan mirali khwa chu health an puya nga in ang khwa chu sipein an hual veka silai le mortarin ang kap vak ani kha munau poisoi lo po an thi pha treu nia soi ani Pakistan intelligence ISI kwan mi sing hi sang khatvel civilian Muslim Afghanistan ami te hi alo that to nia soi ani
kumsang ni pathum atangin helbe na le akai noina mi singa sang velin nunna an lo chan to nia soi ani a India chuan mi sing kha sangli vel helbe na le akai noya an lo thi nia chut ani Pakistan a khuan helwangin kumsang ni pathum atang khan $billion zasom hi vel chu an hlo to nia chut ani Balochistan vela khuan meichia te hi an chep hle a mai parda khu chungpon du in pona angkal ngam lo ani achan chu meicha huai bo mei khes ku tam em wangin pon chho mei an hlaw ani India ram helwanga boina ram ve deuh Kashmir le Northeast mu theng khata te chuan kan meichia te hi pona an du in an chhuak thei mai a heng karon soi atang te hian Pakistan din hu chu ka hre thiam mai ome